tum tong support kan ada all party hills leader conference APHLC office long nang tum ha terang kita mana coba alam te bangal hello non alom le tum ha Delhi pen ED atum Assam no an kewan atang so putak sini tum chuhang ko na sama solam ke sini tum rap kan paklan ponji apen Fransi nili pachini pon tum nili tum kang ni pon sersing be alang le Central Committee Youth Secretary apen ku alang le every news from ham alang le tame Youth Secretary Publicity Secretary apen nili tum no Rubin Senar alang le tame tum Central Committee long member so si Fransi ibuang tung bang lahen lo karbi anglong apan tame itu mo siam tulam rong hang pan sada idi atum amen klan pon lo si Guwahati long an alang li property pan ke landam je pan idi tum ke dam bang ke la bang ke nil tum hin pen ke lage isi churo lo athema corruption ke claim la pen illegal property pen seng lo kaprek asai ili tum landam lo nang koila illegally ki pur pen seng lo la pen forest along timber smuggling sigunat heng pian ili tum kadu ko bida theklong ningkan ke bapran ningkan pho pran li tum sigun lupik tapi ni ani tum sigun theklong lepin tang lo lai hu ku thak pen la pen lan takalila lang royalong santi la pen harlong aron repen ki pur lai hu anta alam klan pon lo nilitum APHLC pen non pukali kedam tang ningkan pi pop frank na nilitum ning jewer lo je santi harlong lapen kaprek illegal mining ke claim halai hulong lang dunang ji aron semar nang ji nilitum tu bom tilo $6 aron long ateng pen nilitum aron ka semar ji achong aja kongdo mining apu thak nilitum aron ka semar ji aja kongdo sita piniar ni anta council atum claim clear job alang litum mithang pensi illegally la kipur ben senglok santi ke kan hu ben senglok alang litum lapang haya sai ke claim pot piniar ni an bangke Delhi pen enforcement director mate in the enforcement directorate pen aham phangdo halaso aham phang tu pini Assam long an nakele rok bangke nil tu bang churulo lan chota kelila Assam mate Guwahati yang kan chole la tum direct nei kali ahoka hak kire wajib lu tante ladak difu mate Karbi Anglong ansi idi tum bang nangi kusinil tum johang kon chulo athema jum da Karbi Anglong tame thek long lo lapen social media long through tame tum long kon lo je luxury house mate adorso dak ahem ikim alam hitum dak thek long lo all itum social media long si rat tum ke thek long cho ida itum dak difu ke emek thek lor lo lage emek naked eye ban sil tum thek long lo dam location long dam long nakte ilum thek long ko lang li kupia hem si kim lage tum ke chinia tenge 200 crores bugadi 200 crores ahem selang li kim lo lape only interior arlo interior designing arlo interior pan lock si lage more than 500 crores pan selang tum ala video clips long tem de kim chini pon lasi lake ilum tubom lo Karbi Anglong lake more than 90% amune tumke mat plaster ahem si dubom na non lom itum theklong lo disaster management atum tame non lom upipito claim chini ne dalo hem tumon ke pon arwi ke the job tumon ke the job e to ma don hem talang e don hem lang rai the job right e don hem lang rai tum job tin so theklong lasi 90% atum bangke ahem arit awe la 1% lepu da choklo alang litum bangke luxury houses ki kim lasi litum theklong lasi litum idi tame Karbi Anglong kiwang pen la dak sport long mat si kiwang ning kusini tum chuang kon lo la pen jongsi enforcement director tumta kumane small businessmen phanang si red chot kumane small contractors phan red chot lonte lake thang takali lake BJP etu idi pate sia tools song the chong se nitum job pon tu sida hoga ha illegal property jong si check wajib lo tante lake siam tulam rong hang pan mangka lake check wek ko Dr. Himanto Biswa Sarma pan le red pen la jong si alang li la bangso
illegal property yang si Ahok per alang cepak lain lo tan teli teklong dak sih di alang lihal election kit hurceng hora recording tu melango alang li property konstitusi lapen non property tu kon berarti lah itu melang sini dia sih lapen ini tu bangke karbiang lo ngarap tu bangke lake jok ta corruption claim alang li ku bangke 1% ki joni bang ta abi 100% rap ta alang li corruption claim lu si joni athema alang li inuet si longle pata longle farmhouse 1,000 bighas farmhouse alang li inuet si in the name of Kachi Enterprise ne kumar alang li hemasor lo gati inu the politician si a hemasor si bahari business person lote dake itum gunan lagi jong dak lo lagi claim back lo lasi ini tum alang li property lo tak ke lagi topik lo alang li sumar bangkon mah la tum lang ko piniani alang tum sumar kar benglong ke doni sumar kali dalo pini a lifestyle a way of their living ke do ke tha ka ching thang pindeng itum lang lo dan te kar benglong ke doni tum kali dalo ha nane totally developed country long ke doni sumar ko sita ili tuma position ke pinian lara lasi corruption ke lake claim beglo lake karbiang long tarata 100% lagi jompong lasi ni tum pulo je idi dak karbiang long masih bang ko dak la lang li property kuna nama lang li pak rat han dispose no pak lang lalu dia tim cini dak lake alang Ahok alang kicongling nasi tangka kapanglung pun ang thekui ke di mane bisara channel agak khirkiyor bensi lapana kurulong lo lang ok kapangring sana kurulong lo isia ang thekduji ke pala tangkalong lo present thekduji ke income source ala kuna bensi bang malaka thekduji ke lake ha peklang thekir misen bo lang li di hai white money side bo ta problem lo sa wang lo pute kali magalang ma ala ga pielo tini ko lake sita kar biang lo arat chini lo 99% lagi corruption tangkal lagi so property ke itu bini teglong ke itu marat anak hidup malah nang tum gat sini lagi nang tum sini lagi nang tum sini keduk abi media klan tum atau anu datang lalu karena bilang ko answer cintur alam mana lah pasti lagi klan kalau lasi idi tum makalang ke nang ko alam no itu tum kar biang long ke hidup persentasy nang pat pini tum teglong hemis kabi pendang lo longley pelang kecepat dole nang pendang lo itu mau sumar tum mission school cari longle mission high school itu kar biang long abe itu je thek long lang ke thi hut kosong itu malah tum kisun ke phoma itu je thek long lo kisu der hut kumar no si karen dam nang ma itu je thek long lo imu paracetamol kuchu nami pantai itu kar biang long termas konsil ke cari itu long si itu joren dam nang lo so nang deng si itu do tapi yang itu tegam nonglo sosial media lo sangat viral dah lo di itu mesti yang tuh lo hang ahem alang ya property bang kenang ke rara thing lo senang disclose dah lo lagi itu kopiah posi karbi ang long dugat mapu ang teke lo hai tai isi inut bahini bet ambil itu mesti karbi ang long aram akhiye ametha apu long jungju apu long cithap dia kena porsi itu pilih isu gitu kan masih idi tum juga kan kalau ke mesen lo lake itu jauh nangko athema alang itu nyong si vang lo polong te Ahok a property abang ke rafana tum peklang ko inuna munit lana property kuna ke kapang room lo di house of property abang ke latum peklang lo te ratum theklo pini itu lantam sina jong si Ahok pet itu isi be isi itu lakada mo itu chini ji CM turan no hang aki hai alang ni CM ki man dingkan pang di ningkan kredit hom ban ningkan kredit an baksa lang CM man inulo mo ni CM ningkan kredit hom ningkan kredit ki man pen ke lahan millionaire ahem ki chiki mo ni jinim di ki mo ni salary yung sa itong hisab dam po itong chini 60-70,000 monthly pula ningkan ke be kansi lo di sape pini ni ke lasa property lo pini mu di makhak lo ha delhi ke bang architect ke tunda lason ahem ke mane no isam bang ke
itu isi project itu dengceng lo first time lo sih masa tam deh kalau shooting lo pun karbing lo cing turping nampu sita amu heta itu asar hanse sapul gadi nongge 1% amu itu mesti langsung hem kecil 99% arat ke langsung hem naga film lo ini pernah kecurigaan tadi tapi amut film agak ke karbing lo kan ke si injustice untuk kalau langsung justice kilo ni pandi idi tu ke bang kena solo government tu lagi tomat atum si kopi diklaim hal ke baklang ni lah tu araj dulu baca kong dulu ke teklang ke nang bola masih rata lah si kali tu pini ani la persona ni klang rock pen ke ihi pengelandam ni terakan ini akhirnya social media viral lo ihi naga bha dia hem ini naga hala hem tu monjam lah hem si teklang lalu nasi lahir huya kisum ke Georgia panggil government tu nak declare di sini Desember jurul mampu lah penamu alang kita pulau pen kongres atau taninggi lah solam jurul ni orang tu entah guhati juga kali takar biang long silang nasi lain nanti mental ni pola mandi nasi lalu kar biang long orang akhirnya ni lah mandi besok sih bentar lah sih